саламатсыздарбы? Бүгүн 10 май эртең курс менен таштырып кетели. Курс плюс акча алмаштыруу жайында доллар 82 сом 70 тыйын, ал эми рубль 1 сом 60 тыйын. БМК акча алмаштыруу жайында доллар 84 сом, ал эми рубль 1 сом 72 тыйын. Ал эми казынада доллар 84 сом, рубль 1 сом 8 тыйын. Capital банкта доллар 82 сом, ал эми рубль 1 сом. Заман Нурдин акча алмаштыруу жайында доллар 84 сом, ал эми рубль 1 сом 75 тыйын. Усман Финанс доллар 84 сом, рубль 1 сом 77 тыйын. Арбат Финанс акча алмаштыруу жайында доллар 84 сом, ал эми рубль 1 сом 75 тыйын. Доллар 82 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 75 тыйын. Бренд акча алмаштыруу жайында доллар 84 сом, ал эми рубль 1 сом 81 тыйын.